Kalempung ilakai football balap peniai dekat tempang klub Penang Syakap West Gentiles District yang berlatih kum ke 7th Secondary School Invitation Football Knockout Tournament kelapoi syakabakut hakan ikas sajain hakan jingkun final balap penlong Hamadan Abdul Kalam Penang Syakap hakan ikas jingkun final kakan huni ilakai jong ka amlanai young boys kalalong kaladu dakabapen limno ia kamau jatap LC dasau lalaikol lemba kajian shoot tai berkar. Ha kajian kun jong ka kelas step ka amlanai young boys kalayo bantep ya kol ha menit ka bar pulai da uksan kupar khong malai. Henry kamau jatap LC kalayo ban penpai lengba udi bing nong spung ha shwa ban kut jong kajian kun kata ha ka prapunyo minit. Kumta nakalyang kibor peniat jong ka tournament kilarai ban peniat kuno da kajian shoot tai berkar. Kumta nakalyang ka kenhun jong ka amlanai young boys kala job dasau lalaikol. Ka amlan na young boys kabalalong ka ladu kalayo man kuru ya kasong pisa kabaar laktingka kadba ka moja tap isipat kalayo silak tingka ya kanam rang lekai bukan saitam hakane ka jing lekai layo du atlan karmau ubade jong ka amlan na young boys ya ketika turnamen lawan ban panah perdano da menteri ka kampu ying jong ka Solkar Jela umalak kemen rembui. Yang figo. Polo. Mana kan?